Tripura Women's Federation conducted a ward-level awareness program at Sonpara, situated within the Holodia Village Committee VC of the 11th Maharanipur constituency. The event was attended by several high-profile leaders, including General Secretary of the TWF Gita Debarma, President of the 29 Krishnapur Block Mahindra Debarma, and others. The event features several prominent leaders, including TWF Central Committee GS Gita Debarma, 29 Krishnapur Block President Mahindra Debarma, South Tripura District President Sopna Riang, YTF Block Committee, and other party members. Following the meeting, 4 voters from 2 families officially joined the Tripura Modha Party. To support local youth, sports equipment was distributed by TWF. Sini di Pramothani cikon kormusuci nang daily coverage kai tongan bagi nang pai kia hambai. Sini 21 Februari 2026 sini 11 Maharanipur Teliamura ni bisingo klainai Holodia bisini 4 number ward. O jaga tini sini TTD sini monitoring bai. Je thangjangnai kheladula khlaijangnai abai manikuni bagnai mani panda. O jaga jeng tini sini awareness program bo khlaileka tai tabuk loglogi tini thangjangnai bo manikuni bagi rohonai. Ika o jaga tini angmai baksa jotto manda khlainai rokni bisingo tongo tini Mahindra Debarma bo tini 29 Krishnapurni block president working block president tongo Ashok Debarma YTF ni secretary tongo Anupis Debarma district ni vice president tongo Sopon Debarma tini TWF ni ngai Gumati district ni vice president tini Madam Ati South district ni president manai Sopnati joton tongmayote o jaga tini bisino jetoi duli tongnai main kathamo tini BC chairman block board president primary committee ni joto body rok tongbayo iko jaga joining program bong khahaino 2 family ni 4 voter boro BJP ya kare tini Pramothani family wa khapaika jeng borokno khabai khubai lamsogo iko ani mnai borok khapaika tini engai 4 voter 2 family borokni bipod apod je kuno problem engai Pramothani japurbo borokno bini kulogo ba bin buskango ba bono logirenai angikar boddo tini hambai haina hambai ni vital question sing kanang kaisa kok tong diba tam singmo hate nai toluar nidaram sodda ang mone khayo BJP rok ngai tabu nidaram sodda haisi bong ni kuno yago toluar sekri hate nai toluar nidaram sodda haikhelai borok kok baisini saitung jonogon tangai logirenai bono chini Tiprasani sanmu chini kok borno preserve khlainyan bagi kok borno rokha khlainyan bagi develop khlainyan bagi jeng Roman script by 1960 chini sani payment Roman script mana khlai tung Tiprasani rangi thongno krak khlainyan bagi direct fund jeng sanai tung additional direct fund hodi je fund hoy angmani bagi Tiprasani hamkri tabu fund krei direct fund kasui tung rajyoni mukhyamantri kasui tung chini land rights chini entire 1732.56 বর্গ কিলোমিটার ni জায়গানি অধিকার जों हानि बसा हानि अधिकार चिन्जाखौ फाइनेन उचित हानो बरो हानि अधिकार Tiprasanoria bo Tiprasa banglogi tongnai nang sajito bo Tiprasa bangno budnai abon bagane ekothai ang sao borongkai hatenai tolwar nidaram sodar kono Tiprasa banglogi kre koyekjona nijin bohok ni bagi simi cinta khainai aborok simi banglogi guri hui tongo rang chanani bagi do rang chanani bagi Pia bong logi tum ekjona rang chanani bagi guri tongkhai Pramothani ukologo 1000 tum boroni ekjona tongkhai chini phachi chini Pramotha orthat chini maharajan ukologo 1000 tumo 1000 bai ekjona no botam tulona khaitongba kaje totally fake kok sai tumo borno bibranto khainani nayo angbono obose sanamu chogo ese Tiprasangai nengni ni মন্ত্রী 5 বছর পরে নঙ্গ Tiprasa o hawono o alu batasor nang kering ma tongfainai haidi taw bo jora tongo Tiprasa ni favor kok sadi mangkhai Roman script no cabinet approve khlairedi mangkhai direct fund bill pass khlairedi mangkhai tini land right bill pass khlairedi সর্বোপরি tini maharaja bai je tripartite chukti mani aboni mamthai soktai rama Tiprasa rudi তারপরে নি লগি বরক তেলাংনানি ওয়ান চুক্তি जों from the beginning BJP ni against the kok saya pano chini man thaino जों सानैखै chini man thaino sanmani bagui
Chini Maharaja no borok kobaka borok alliance khainai kok alliance khaike alliance partner climate ya bulobo tabuk norok jo to media social media kaha kenu to e Tripura hawa tamui to ekei tam sajene ba সরকার গঠন খাইলাই তো Tripura motha nina IPAT BJP অথচ বিরোধী রহাইখলাই বড় চিন এগেইনস্ট ককসম বরং নি কোনো নেস আছে ঠিকরই না অ্যালায়েন্স নি ধর্মনো পালন খাইনে নি রং না ও জানি Tripura সাং সানমানো পালন খাই নারগনা নি রং आं तो नुक खबर न टोटाली बरक 1 मिलियन हिसाबन गोबां इकक बरक सानाय Tripura सरनि सेन्टिमेन्ट रक्का खालायनाय बरक टोटाली फेलुर इ सरकार टोटाली फेलुर आबन बागै नां सावो बरक जेसे पानो जोंनो दुसारो फायना नायदि जों कोनो दिन चिनि थानि दुसकरि बरक जोंनो सरकारो फायना निमन्त्रण खायका सरकारो थांका सरकारो आचुरु मान परेबो जोंनो जों बाय बिरोधी पक्ष हायकि जोंनो ट्रिट खायका जों हजम खालाय जों तावबो जों हजम खालाय दं আর চিনি जों साइमानो इ राज्यनि बीजेपी चिनि बागै बेलेखेनो चिनि मानथाय सप्ताह कासुइ दङ चिनि महाराजा बाय जे बीजेपी पक्षाय दङ आबोंते सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बीजेपी रो खालाय दङ काजे बर वान सुनांतो त्रिपुराओ Tripura सारिनो बादुइ 1000 सरि ना ओ जगह 14 लक्ष Tripura सानो बादुइ 14 लक्ष Tripura सानो बादुइ त्रिपुरानि उन्नयन खालायनाय सम्भव Tripura no যদি রিয়েল অর্থে বড় ডেভেলপ খাইনে থাকাঙ্কাই ও 14 লক্ষ Tripura সান ডেভেলপ পাক খাইনাই 14 লক্ষ Tripura সান ডেভেলপ খাইনে থাকাঙ্কাই across the ADC area no ডেভেলপ মাক খাই এই ADC এলাকা no ডেভেলপ খাইনানি প্রতিপক্ষঙ্গই যতদিন পর্যন্ত কক্সাই তংসা বিজেপি ডাবল জিরো নাই Reported by Biplab from Khoi, Chini Khora.